Robin van Rosmalen ozlijedio je koljeno i neće sudjelovati na FFC-u 26 u Lincu koji je zakazan za sljedeći petak. No time priredba u Austriji ne gubi na atraktivnosti jer je u glavnu borbu promoviran meč između srpskog borca Darka Stošića i Nizozemca Diona Staringa. To će biti za pojas sa Dionom Staringom, šampionom FFC-a, tako da planiram da ga osvojim. Čekao sam to dugo i strpljivo. Eto, čekanje se isplatilo i bit ću spreman za taj meč 100%. Darko Stošić napada pojas u teškoj kategoriji, te nakon napornih treninga i sparinga pun je samopouzdanja. Dion jednostavno sve preživljava, radio je sa stvarno dobrim borcima, ima 40 mečeva, tako da baš mora oprezno da se radi sa njim. Njegov izgled može isto da zavara, on nije neki velik teškaš, nije neke sa specijalne građe, ali veoma iskusan i opasan, ali mislim da njegovo vreme prolazi kako ga godine stižu, tako da mislim da sam ja novi šampion, tako da to je sigurno sam. Evropskom MMA veteranu Dionu Staringu ovo će biti druga obrana naslova nakon što je svladao odlukom sudaca Andreasa Kraniotakesa. Nizozemac već neko vrijeme muku muči s ozljedama, no ovaj put je bez većih problema uspio odraditi čitav kamp, te spreman ulazi u dvoboj s opasnim Stošićem.